one riu Fauru nitwarekania nake riu tukugeria kuhiyo kidogo nigetha tugithie tumirite tugakimucerithiria na guku gwa Twitter na gwa Facebook no ndona andu mariku kwena referendum kali muno tondu ndona kada itago Aithango Njuguna akiuga atiriri kwaria gatiba gaka ga Kenya ni murigo muritu muno makiria ngathini cia wathani ta magoti kuhuthia honge cia thirikari nake heungi utago wangicu wa kabiu nake araiga thirikari ni ire kwirutire andu wira gatiba ntugacenjia baadaye na ngindona makiuga atiriri ona handu ha kwariria ndereti ya mwathanire ri andu maririe thogora wa gatiba tondu hari audit ekiro ne bunge ya 11 na kiuga ati gatiba gaka kari na murigo mwingi muno ndiyo kana ni mugwetikira inyu muri ya bunge didi mwabe mushehero iti utengorire cia kwa ciiriko ndunganie rukuru nigetha getheruke wega ri niho nyuma ati wa mbere tutikarore gucenjia katiba iyo horo wa gucenjia institution yemwe taru ugo kamketa arorete iyo horo wa executive na gucenjia structure ya thirikari tondu na tungeka referendum ekuria bilioni 20 guthi na iguru ungimikira kiuria kimwe kigwe ne mbeca cia thirikari cia muingi twakoro tuitangite ngugaga ni wega tungitikiro korwo twiguithaniria atiri ne makatiba eno ena maundu no gurauga bunge 11 ni rekire thewa kamiti no ya budget ena mutaba musini social audit ya katiba eno na ekirwo erumirirwo ginya kugera wa bici ya auditor general age cost ginya thogora wa thirikari na kwe maundu maria ma proposerwo na andu makoria ciuria tondu ni mariria na Kenya ati mu Kenya arathura MCA agathura MP agathura women rep agathura senator agathura governor andu aya hamwe Kenya makeuria taite cia women rep tuthuraga njikire atia tutionaga wira wake ange makoria senator tutionaga wira wake ange makauga tutio wira wa MP ange makauga tutio wira wa MCA nigetha tucoka barangi jo toyoria atiriri iteici ciothe tuthuraga ri twina vata na iteici ciothe twina vata na gukorwo na women reps twina vata na gukorwo na senators twina vata gukorwo na governor president at the same time kana twina vata gukorwo na MP na MCA at the same time kana tukorwo na MCA tweherie MP kana tukorwo na MP tweherie MCA ciuria ta icio na structures cia thirikari hongeire ingi cia judiciary bunge uguo ndiroria bunge no turari handu 350 thini wa bunge na andu ange 70 thini wa senate murigo ucio ni mu Kenya ukuwite tuikare thi twaranirie turania atire kuma social audit iyo mena yothe wa thirikari na mwena wa upinzani ni maundu mariku tungirora maria makonie mu Kenya na nikyo njugire tutigeo hinga twehigo tutharanire ngoro turia atiriri ti maria makonie mu Kenya ucio kuithetio murigo ya twarirwo punda amechoka punda nigetha atige guchokari turore ehererio murigo atiriri didi horero referendum ciuria nyingi ciuria nigetha kimwe kingigwa heci kuhituka kuringana na uria a Kenya mekwenda nigetha ko tubaciriire thogora didi kimwe kiu kirahitukire twi ha turirie atiriri thirikari kana a Kenya ni marihaga igoti ringi muno na mbeca ciao ni nyingi muno handu ha gukorwo tugikomba mbeca ikathie ndari katangĩnyihanyihia murigo wa marihi mbeca nyingi thithini wa maendeleo na hihi njĩra ĩmwe nĩ gũcenjia itĩ ici imwe gũcinyihanyihia nigetha tukorwo na quality representation handu wa quantity representation andu aingĩ hau no uga wega pio na uria ngĩenda kuga ni ati punda amechoka muraia wa kawaida wa Kenya Bwana Gachuri ni akuithitio thumu igoro wa thumu akaigirwo bataraitha gunia na igoro wa gunia ya bataraitha akaigirwo thimiti muhuko mugima na ngo igoro wake atitikite murigo munene muno na nigo nda gukwena examples ndio tutina ndagika nyingi nigo tukahiti direct to the point fururia munene muno thĩinĩ wa Africa wetagwo Nigeria ongiringithania senators na senators na representatives aria ni MPs ni kindu 460 ni bururi we na andu makiria ma milioni 180 ungithie US niguo bururi uria munene muno thĩinĩ wa thĩ na njira nyingi kana we hinya muno thĩinĩ wa thĩ ugukora mena andu milioni 300 guthie na iguru abunge ao utaranirie nginya senators ni 500 ma 35 wathie kundu gugwitwo China ni bururi urokira na uhoro munene muno uringithanie hendinya mumetaga CPC na andu kindu 2,900 na angi anini makoragwo mari andu 150 waringithania andu acio nita kindu 3,000 bururi wa andu bilioni 1.5 nete ndageria kuga bururi wa Kenya Bwana Gachuri twina andu aingi muno mararugamirira mu Kenya wa kawaida
ni tondu mundu kuria gaturi kana muraradia ena mubunge ena MCA ena governor ena deputy president ena women rep udirikane muno uyu wa national government mundu ari na head money ari na sifo ari na DCC yani mo Kenya waka wa na ward administrator ena ward administrator andu ari othe marugamagirira Wanjiku ucio raruta igoti wamekira karatathi ya ndukindu 17 othe ni marenda mushara woka ningi wokira mathabu ma mbeca ici ciothe turarogota kuma he Wanjiku uria tugite last week warogota 1.5 trillion tiria turarogota rita riri ogo corona mbeca iria irathi maendeleo tware kindu gigwitwo mathire gutire kindu kiratigara koguo ni ire ngenda kuga ni atiriri aiko tuna constituency ta Ruiru ena andu 159 wena constituency ta Kiharu ena andu 114 okuo Kenya ugakora hena county ati Taramu ena andu 69 ugakora Isiolo na Marsabit otinyitithanitie nirio marakinyira constituency itagwo ya Ruiru na hindi yo ukirora Samburu na Isiolo no nyamu icio irasi ya muhaka imwe yacio ina constituency igiri na njira nguhi ni ndirauga no twagire uhoro wa mihaka na tutikarore uhoro wa mihaka na njira ya gukorwo tukigagihia icigo iria cia kurugamirira na njira ya gucinyihia Isiolo ne tuike constituency hatiri uhoro wa county wathi Taramu ona county ngima ni ndi mubunge wake arondaheirwo kura nyingi ukira gavana wa Ramu rete ndirageria kuga reke twore Wanjiku mirigo ino meigi niguo mbeca iria turarogota magoti-ini cithie maendeleo no ngiuka kurikia hau bona gacoriri haria tukoragia uhoro wa kwa gatiba na njira huthu muno undu wa mbere ni uria ngienda kuga na ndina uhoro ucio ndiratindikana naguo bunge ugima wa mwiri wa Kenya kwagira nitugie kindu gitagwo public sector workers bill kana commission iria muruti wira wako ni nathi wakorwo ni ndagitari mundu wothe onako ni warabu o turia turi arimu marihagwo ni PSC tukorwo na kihonge gia thirikari kirari ha ndagitari itu na manasis na nyingi tukia medical constitution yeno reke tucokie uhoro wa ugima wa mwiri thirikari ni nene tondu uhoyo uyu tindu wa kuringo itheru na niguo tu standardize ugima wa mwiri wa Kenya yo ni direct tureme discuss mo atirino wakiri na njira ngutumirite dereti ire yagio no gukorwo iri hore igi gucenjia kwa gatiba hi no gukorwo iri mo kunyihanyihia murigo hau niho dereti ngiko ikirehe andu othe hamwe dereti iria mweshimiwa Ndindi Nyoro na mweshimiwa Waicung'wa ni moe kiria gikwite Mburitatha na ni moe ati kiria gikwite Mburitatha ni murigo re mu Kenya kwithitwe gatiba gaka twatarithwe mweshimiwa gutiba twagucokera ringi njugi atiriri New Kenyans ni mapresentete kana mabete kamweke kega muno gakugeria kubingura document ino kana katiba gaka tukathugunde ringi no ingi moya parliament ni riri ithenya ria kuona bill ya mweshimiwa itaka iroka kunina the system ya presidential system introduce system wingi nitugie na a debate in wa parliament mori atiriri gaka niko kabinda karia ithuĩ tubana ta parliament tungioya kamweke gaka gakurinyibanyibiria a Kenya mirigo yao inyi tubana ta parliament tungioka na mitaratara iriku ire ikubingura the national debate ya gatiba nigetha tukarore holistically ire kurora kindu gigwitwa only one arm niyo ngo magi complain muroboro igi magoti ni mara inyi mwe complain boro igi magoti mweshimwe ndio uria mukijire ni magoti ndio wa kubea orders ndio akuri bibi Kenya turauga atiriri turathi bitari tutirakora ndawa ithuĩ Kenya turauga atiriri irio tutire nginya irio cia kubona ithuĩ Kenya turauga atiriri barabara citu ni njoru ithuĩ Kenya turauga atiriri ciana citu irathi gutire ithuĩ Kenya turauga atiriri muzigo ni muzito sana na andũ arĩa matukuithĩtie mũrigo mũnene mũno nĩ andũ arĩa me thĩinĩ wa thirikari nĩ aitha nĩ parliament aitha nĩ andũ arĩa me thĩinĩ wa administration ya county government kana me thĩinĩ wa executive inyuĩ nĩ mũkuĩte Mburitatha tondũ ngĩrora expenditure ya thirikari recurrent budget iria niga kuriva andu tainyi na county ward administrators na aria angi ginya supporting staff ya mweshimiwa is a very big awakiri neho tongetera makinya riri aria ndibetikaga acio me thirikari na kio njugire atiriri ne kahinda kegara ngwetekania nawe kwaranirie ta Kenya turania atiriri ni hatwagire guthondeka in fact biro ya kamket ne tura muritie biro no yaku ndire kundu kunene ngethie tondu iroka na hizi ciria no ri twarecariria riu githe tuthikarite atukeria cia kamkete na mutiro kwe mundu etagwo riu andu mamenyete korwa ame withdraw ri etikire tuthicoke hau tuciani na tuyuria atiriri
tia aya me thirikari na judiciary ya bunge maratuma denari horo wa bunge denari horo wa thirikari ni mu Kenya to ni mu Kenya aitukirie katiba kariku na rikoto renda tucoke he mu Kenya augia atiriri inyue thini wa legislature thini wa judiciary thini wa executive thirikari ni aramire muno ne mutokuithirie murigo rikoto renda kwea atiriri githeke amendment thini wa murigo ria mu Kenya kuithite position ya kiama kia Jubilee tondu nyine mwaikirwe kura ri ni kiama kio kiena ni kiraigwa taka kingenda kuninira mu Kenya murigo na iko ni kiraigwa reke gitonga hadi tutagaja it's Christ University tikaranetie kumote ni ati governance it is expensive na ndio kilio gwa tutioi counties ikirayo ni chageretio in fact initially constitutional initially yali recommended to 14 counties uria tano wako draft matano kaguthukia kiria it was initially 14 counties Bomas 1 itano kawekata ya dito people's conference Bomas iyo ni aigwa ndio 14 igicoka githio gucenjerio igicenjerio Kilifi acha jo Kilifi tukiremano 2005 leo nega toka ko review ne tukiremano horo wake tukiremano horo wa counties leo adwala ma constitutional making body reali hole magitwe de magikia bakiuga tiri of experts yes to twala mugo de kale to counties to gucidoteka as this was in 1990 I think 1992 leo twaligide no horo wake no horo wa 47 counties otherwise from the word go it is too much for us now the issue is can I go on a guide draft here opposite regions province going forward dire kana ni tukuhota kuigua dela uhoro wa ku structure counties uhoro wa ku structure also parliamentary representation uhoro wa kile uhoro wa ward ni digweciria tuli over represented tondu andu aya nio mari on the ground tare witu la litu tuli ward tuli wodinya so I don't think that is overrepresented but we are overrepresented besa sito de na muri wala munene witu wa bururi the governance is corruption accountability is corruption besa sito kiragira kuri mikoreno muno lete todo ne mikoreno ya ere thirikari ni dakora besa ere mara he mushara besa etiaga kurigana ni besa chito chiragira muingi kuria mareja mara sisi maria maria hayo matari na kuria mari maria guthondeka seminars matari ada muchara mundu wa thirikari kiria hayago is a very small percentage kurigana oreka netie na kiria na allowances so our main issue first to get back to corruption to have to run corruption ni wona murigo witu tukota ni tukota guthondeka na kiria turinge marimoto kiria then you be able to deal with those other issues uhoro wa mushara si muhuthu guo mundu gwetwo gitongara huthia na no ngorere utacha mandi wa budget almost 60% ya bia cia thirikari irathie mishara ine ya mushara ndurao kuwa na mushara uria mundu ainukagia mundu ucio ne aheirwo mutoka ne ekireirwo mutoka maguta ne aheirwo security ne aheirwo muthigari ne aheirwo insurance ya medical benefits kinya mundu gwetwo gitonga ginya wa bisi cia thirikari woige wa mawabisi ma thirikari ugo maundu macio mothe kuanete ugatika muchara kalia point ya muchara kalia representation yote ukeri horo ya MCA magana manana ma mirongo hakuheta niaguthukio ria nominated na ngegirie mwana magaranga agusagurwo ugo nditwagirie tuyurie tutekurora atiriri nie DMCA kana nie DMP uri one kindi ni na kihonia atiriri na kihonia murigo ndio ndio hana kugatiriri so na miaka 8 katiba eno egethie kunina miaka 10 nie meciria-ini makwa netwagiriria kwanjiriria kugia na that conversation thini wa bunge ona nja wa bunge nigetha hakorwo na committee iraraniria na Kenya tuthuthuranie maundu maria mekubata referendum na maria megucenjeria bunge maria megucenjeria bunge maria mekubata referendum egioka kuringa miaka 10 kindu 2020 tumaikie referendum nigetha tuthondeka sorry ungirora wega na ngwaria very fast
toe trilioni 1.5 650 billion ithie kuriha mishara bilioni 450 igathie go support andu acio maraheo mishara iyo na njira yo ya ngari na kiria kingi bilioni 400 igatigara kuriha thiri gwaka bara kiharu na gwikira andu a kiharu thitima gutire bururi ugikora na njira iyo nie ndiuragia tiri bwana Gachuri kato tangikara thi no guo mheshimiwa augire tweherie uhoro wa kwiyenda turi governors turi MPs na model yo nyonaga njega muno yo kuria wa bururi na ndirenda tondu ndi mubunge no itwarwo nginya uhoro ucio twarwo kwa governor ni system ya CDF ukiheo milioni 100 wiragwo 5% peke yake no singithie kuriha mishara na kuriha rent na maundu maria mangi mothe no ya county ya kawaida county heo bilioni 5 ukoraga over 80% kana gicunji kia 80 na hari igana guthie na iguru ni kia mishara na kuriha recurrent ni njugaga kabatungie kiria tiri horo wa devolution yes hena governor na ikarathi na andu aria thuri agikorwo ni abunge na tufomu ka committee county ngima bilioni cio kaithano ni tukamenya maendeleo maria magirwo ni gwikwo thiini wa county na tondu mawira maya mothe ti andu andike marutaga ndugakora mundu mwandike ministry ya bara wa county agiaka bara ni kandarathi heanagwo committee no ikarora horo ucio mwaheo bilioni 5 thirikari nene kamwira mutikaheo mbeca ingi mungihũthĩra makiria ma 10% kuriha mishara kana recurrent tondu bururi ukuraga ni gukorwo na thirikari nini igakorwo na mishara minini na guo bururi ugatherema ugakorwo wi munene na njira ya kwena bu private sector kana ahuria biashara ukorwo maria nene handu ha kaunti kandikana handu ha thirikari kwandikana mundu uyu wahingura kiganda uyu urakabara uyu urathia mbembe agakorwo ni urandika andu akamariha mishara miega mundu ucio akariha igoti thirikari ya mbere na guthera wakiri wina second 10 igendereti hena kaundu mheshimiwa ali kaenda kaundu kega muno mheshimiwa wa Icung'wa na umuri ni njugire ndauga ni okiria nyua go umuri ni nguruga ni message ile kinyine after 10 years hena important ya kureview atiba gaka niki after 10 years kaundu kaura gote kiari boro wa representation ni tukoro twikite kindu gitwa census iro turathi gwika next year na nikindu kia bata muno nigikwo uniform kana nigikwo gutethereria kuthugunda na guthuthuria gatiba gaka oro cio raigo igi representation ina turauga atiriri tutingi bata kumenya ura tuku review gatiba gaka in terms of how many constituencies, how many wards, how many counties to take it a census. Kugo census iro mheshimiwa niko mutuma turamutuma nitukwenda tudito mutume tugia atiriri nitubewe census na mu make sure parliament kana thirikari ni abia na mathabu maria magirire ma census aikoro wito ni guciarito kana kamugeta kwa ndegwa njiru kataro ke ndegwa njiru gutigaru tutaiwa njiru twiri and so that should happen across the country utikage na ugu na tamara kienda gutarwo nigera tukia atiriri nigera tu uniform ureka tibaga katugweka utatalo riure uhoro wa gutarwo ri nituri waririria no horera ro ugu mundu gwitwo gitonga ora ndaratarwo karo anyina wa mbeci aranja riu ni hindi na ithu arenda tutarwo census ya kumira tondu riu mucokinio gagitari andu nigetha atarwo mohoro-ini no jetekerio njire andu akikuyu tondu ni moe Jumatatu ciothe koragwo wabici wiki ino yothe thiini wa mbunge tutigukorwo twi Nairobi koguo muthenya wa rucio ndigakorwo wabici kuria Gikuyu iyo ni commercial ni ungiarihira riu ri ni mwageithio ni kada itagwo Samiwa taxi koragwo kuria Eldoret na ni mwacoka mwageithio ni kada gitagwo Muiruri wa Komuthai acio na ero akari acio nio makoragwo kuria Kirirembe Mashinani riu acio riu nio twira me andu meke vetting koguo nigetha tuoneka atwi sawa no gutagwa ngari wa kabuti regio muno ndimucokerie ngatho kiume ni tukariria census tondu mundu gwitwo gitonga nenda kuhutia hau no ndikumureka tondu karora atura tumire mugie na kiumia kiega na Ngai amurathime.